Mfowethu News enye channel yakamaskandi ewumkhulumeli kaMthandeni Gcokomelisha SK le kwi-Big 5 le kwaHlabisa. Ezinye ishaya umshosha phansi engama-supporter kaMthandeni ezimthanda ukubhubha udla phansi. Asiyithola lapho igxeka khona uMthandeni kukho konke akwenzile okubi, engena noma esestage azikhulumi, thola ngathi yifile. Shaya abantu ngey'mpama azikukhuzi lokho, azamhubhe o-SK. Ulundi uthuka abantu uMthandeni azikuvezi konke lokho. Izinto ayikhulumayo ethi imicimbi ngeke ayenze no-SK ngoba kumele udliwe ngemuva. Uma esewenza sekukuhle asikuvezi konke lokho. Yiwo wonke-ke ama-channel anjengalawa anyanyisayo mayeza nakukhuzana, ayadina, aphusha i-agenda nepropaganda nenarrative kubantu ukuthi uKhuzani abukiswe njengomuntu omubi. La eSouth Africa umaskandi uKhuzani ubekelwe umuqa yokuthi angakhulumi, angancokoli, angenzi lutho whatever ayenzayo, ngoba bayazi ukuthi baphethe amarasta ko-TikTok athuka inhlambi into akazi uzuyibona, athuka abantu ushaya uvalo. Baphethe ama-TikTokers amaningi adelelayo asekwenze kwayinto right ukuthi kuhle ukuthuka umculi, kuhle ukwenza noma kanjani. Thina ngoba asinendaba nani, asimncengile, sizonitshela, asizokunifihlela. Mufeyivile uMthandeni, mthandeni kahle, ningamthandi ngokudakelwa uKhuzani. Hlele ngisho lento, angithandi ukubiza amagama abantu kuma-channel abo bezizwe umsebenzi, kodwa musani ukudakela uKhuzani, nimsanganela, nimfaka amagama emlonyeni. uKhuzani uwina ingoma of the year kumhlobo wenene, ucelebrate lokho. Nina enjoyani lento yenu yasekhuzini le ebihlelelwe ukuthi ena uzowina, wenzelwe ufefe, bashelwa indishi zinyanga, baxhaswa umasipala, i-Big 5 yakhipha imali kuvota kungalalwa ngoba kwaziwa ukuthi kuzokwenziwa sure ukuthi uyawina lowo Mthandeni wini lo enimdefenda kangaka mihla la ko-YouTube. Aniqedi ukumdefenda ko-Facebook nako-TikTok nako-YouTube, nesifunza yena lo Mthandeni over uKhuzani. Amanga ayekeni, usana ukuqamba amanga. uKhuzani akakaze akhulume ngendaba yokusupporta umuntu. uKhuzani wayekhulumela kwi-live yakhe ayizenzela yona, enzela abalandeli okungama-Blue Nation. Wayengayenzeli nina ukuze nihambe niyocosulula lokhu enikuthandayo, wayeyikhulumela eyihlekisela nabalandeli bakhe. Ngoba uKhuzani akunamhlaba lapho kumele enze khona anything. Mekanyakaza senela njengey'mpukane mayibona ukaka. Leyo nto yini iyabheda, iyekeni. Mina-ke ngizonitshela nginganifihlile ukuthi ama-YouTube channel makhulu kodwa udoti lo eniwenzayo, amasimba lawo eniwenzayo. Hlukanani noKhuzani, musani ukumkhandela amazondo. Usaphuma ey'ntweni ey'ningi uKhuzani lapha akaphuma kuzona, awena imiyeke. uKhuzani bamcela iy'mpinda, i-album yakhe ihamba phambili, isadlala lapha nangapha, anikuvezi konke lokho. Indlela estage adlala ngayo uKhuzani inhle, iyajabulisa, ndiwenza ngakhona, anikuvezi konke lokho. Nihambe niyocinga into ethize engathi iyabheda. Wayeqinisile uKhuzani, if washo vele kuyoba kanjalo, kodwa akashongo. Wayengenele umcimbi naye wokuvotelwa umhlobo wenene. Musani ukuzenza iy'thutha ningamadoda namadala, rekhode nje ividiyo nje yomsangano nje uzoqamba amanga, ufakaze amanga uKhuzani. Musani ukudakela uKhuzani, yona language esizoyikhuluma kulo 2025. Musani ukumdakela uKhuzani, akuyena umngani wenu, lokhu nimtapa kancane. Bhalala ngaleqhawleni lithandayo elingafuni ukuzwa lutho ngalo, noma nisaba ukuthi bazodila nani lokho ku-TikTok. Bazonicebula vele abadlali labantu ngale vele akudlalwa. So ingakho nibona ukuthi kulula kuKhuzani.
musanike kumdakelwa-ke sizophilisana leyo mpilo leyo ukuthi sitshelana leyo nto leyo.